Ngisemsebenzini, ngijulile ngokwemicabango. Ngiyacabanga ukuthi njengoba ngisiza abantu besifazane abancane ukuthi bashape impilo yabo. Bonke abantu besifazane engibabona ukuthi basesimweni esinzima, ngiyabaqoqa, ngibasize ukuthi balungise ikusasa labo, ngibasize nokuthi bathole imisebenzi. Mangabe kuwukuthi bangakwazi ukufunda, ngiphinde ngibasize ukuthi bakwazi ukuthi bafunde. Kodwa ngabe eyami impilo ngiyayisiza na? Ngisemshadweni la engingathandwa khona, enganikezwe isikhathi. Ngihlalela udaba lokuthi ubaba kanye nomkhonyana wendoda yami, nobaba wendoda yami babe nesivumelwano sokuthi kumele le mindeni ishadelane ukuze ibe ne-agreement eqinile kwibhizinisi. Ngihambe ngiyohlala phansi, ngiyazama ukusebenza, kodwa nje ngiyayibuza ukuthi ngiyayenza yini justice for myself. Lokuhlala kuloya mshado ngabe ukuyithanda na? Vele le ndoda yakhona ayingithandi, ayinama-feelings nami. Okubalulekile ukuthi mina ngiyishuzele yami impilo. Hhayi-ke ngiyicabanga indaba yokuthi ngiyafisa ukuthi ngingaphuma kuloya mshado, ngikhululeke, ngiphile impilo yami free, impilo engiyidecide yona, impilo engiyithuzele yona. Hhayi-ke kanti laphayana-ke ekhaya lakoMthalane, uhleli laphayana-ke ephulini uPrince Mthalane, le engishade naye. Ake uPrince Mthalane lo engishade naye uhleli laphayana uqethukile ephulini, usemcabangweni ejulile, uyacabanga. Uyacabanga ujulile ukuthi inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi angizange mina ngamkidnapper uZuchina because uselitholile iqiniso lonke. Ukuthi nokuthi uZuchina usebuyile. uPrince uyacabanga ukuthi into azoyithini le because ushadile nale ntombazane and akakwazi nokuthi awu-enjoye umshado wakhe njengoba eshade nami because bekaloku ephethe leligqubu. Uzongena ngakuphi, uzongiqala ngakuphi ukuthi mhlawumbe sizame ukufundana or sizame ukuthi lo mshado siwenze usebenze size simove in even nasekamereni elilodwa. Hhayi-ke athathe isibindi uPrince asukume acabanga ukuthi enze njani, avelana angifonele uPrince Mthalane. Avelane angithayiphele imessage uPrince Mthalane. Mangabe seyithayiphile le message useyasaba ukusenda, useyayibuza ukuthi ngiyisende uzongizwa kanjani uCinderella. Hhayi-ke ekugcineni kosuku-ke agcine ewupressile usend uPrince Mthalane. Ngiyayithola-ke mina le message ngise-ofisini lami, ngiyayibukisisa, ngiyayifundisisa le message ebhalwe uPrince. Uyangicela ukuthi khona acela ukuthi sixoxe ngako ephulini mangabe ngiphuma emsebenzini. Uzocela nje ukuthi sigqoke impahla zethu zokuswima, sithi ukubhukuda while we are swimming, sizobe nje sixoxa ngalolu daba lolu afisa ukuthi sixoxe ngalo. Ngiyibuza ukuthi uPrince Mthalane lo mkhonyana lo usefuna ukuthi aswime nami njenganini, akaze wangi-invite kwipool. Ngisho noma eyongena kwipool because ipool yena uyayithanda, uyingenela ayedwa nje afike abe ne-me time yakhe lapha kwipool. Ake after work sengikomthalane le ngane khona ngihleli noPrince-ke lapha ephulini, sihleli nje kodwa yabona nje siyagwajaza, yababona abantu abangajwayelene. Aliqaleke udaba uMthalane angitshela ukuthi uyaxolisa ngendlela angiphatha ngayo sonke lesikhathi. Bekumele ngabe wazama ukuthi enze umshado wethu usebenze kunokuthi avelana aphume nje kamereni angayinikeza isikhathi sokuthi mhlawumbe sazane sifundane. Nje uyaxolisa ngokuthi abe cold, i-cold shoulder la nginikeza yona. Uyacela, uyafisa ukuthi mhlambe mangase kwenzeke ngibe nokuvuma enhlizweni yami, sike nje sithi ukuzama kancane even if it can be one step at a time. Siqale nje ngiyokuya dateini ngento ezincane kuyothi mangabe sesinama feelings of each other sesingamover in together ekamereni elilodwa, sithi nje ukufundana nokwazana. Ngimtshele ukuthi le ndaba lezi zingifikele ngayilindele futhi nami ama-feelings ami aseqhelelene naye. Ama-feelings enganginawo ekuqaleni sengawakhohlwa impela, angisazi nokuthi wayenjani. So nje ngizocela ukuthi anginikeze isikhathi ngithi ukuyicabanga lento
ngibone ukuthi ngingakwazi yini. Ake uMthalane akhuluma athi hayi zama ntombazane ngizocela ukuthi ucabange ngayo singaba ikhaphule kahle kabi ngoba sesishadile vele already and ekuqaleni sake saba nama feelings of each other nami nganginawo ama feelings that day ngikufica udlala ipiano laphayana. So ngiyacela nje ukuthi uyicabange lento uyicabangisise Cinderella because sesishadile vele singaba ikhaphule enhle kabi kuthiwa amanzi la ake amakhona aphindami. Ayikusenjalo ke uPrince Mthalane umyeni wami a receive imessage iqhamuka ekhaya koXulu koXabhashi iqhamuka kuMrs Xabhashi oMangcobo. uMangcobo uthi uyamcela uMthalane ukuthi ucela afike nami uMrs Mthalane ekhaya kusasa kunodaba acela ukuthi nje sizolidingida oluphuthuma kakhulu. Ayike ngempela ke bafethu bese kumina ke noMthalane sisendleleni yabo ehambayo siya kobona ekhaya koXulu koXabhashi siyobona uMangcobo siza ukuthi yini le meeting ayifunayo usiphatheleni. Uyabona endleleni uyambona bakithi umkhonyana wami uPrince Mthalane ukuthi inkosi yami uyazama yabona uleke nginakile ukuthi Cinderella right yabona nje uyazama ukuthi abe umuntuonice ukwambona umuntu wesilisa mangabe nje ezama ukuthi go out of his way ukuthi mhlawumbe yabona ubona ukuthi he cares. So naye ke uPrince bekazama ngayo yonke indlela. Shukuthi mina la endleleni ngideep ngijulile ngisemcabangweni emkhulu ukuthi le ndoda mangabe kuukuthi iyakwazi ukuthi ibe cold kumina for this long time i-red flag phela loyo. Mangase mina ngiqhubeke ngibe kulomshado what about izinto engiyifunayo ngabe mina ngiyafuna yini ukuthi ngiqhubeke ngiye semshadweni nomuntu oyingozi umuntu oyi-red flag umuntu okwazi ukuthi angizibe izinyanga ezingaka kuze almost a year engizibile ngangithinti silala emakamereni ahlukene meqhamuka abantu around the house siya pretend ngathi siyazwana kodwa nje lo muntu akananhliziyo noma kuthiwa ngikuphi akangicheck ngahamba usuku lonke nje umuntu nje onganginakile ngempela. Sifike ke esithabathabeni somuzi woXulu koXabhashi ekhaya la engizalwa khona. Hake sifike ke sehleli lapha etafuleni ekitchen umina uMangcobo kanye nomkhwenyana wami uMthalane uPrince Mthalane. Ake uMangcobo ke usinikeza iphuzo useyaliqala kudaba uMangcobo aze ngalo asho ukuthi mndeni ngithe anginazise nje ukuthi uZuchina njengoba welahlekile usetholakele uZuchina. Hawu ngisho mina ngithi hawu zamnandiyelo zoindaba bengingazi ukuthi udadewethu usetholakele. Asho ke uMangcobo ke asho ukuthi uShilo uke wangena ku social media hayi mhlawumbe wena uyinaki ngoba ubusy yabo umuntu wesifazana orun icompany. Aqhubeke kuMangcobo asho ukuthi lolu daba lolu asibizele lona la ukuthi silungise thina njengomndeni njengefamily before kuba ukuthi liyaphumela ngaphandle. Asho kuMangcobo ngisabuza mina ukuthi udaba luni lolo. Asho kuMangcobo ukuthi uZuchina njengoba kade kidnapiwe uthe Cinderella ukidnapwe wena wamkidnapa ngosuku lomshado ngoba wena uthi wafila iconnection enkathi ushaya ipiano uyishaya nendoda yakhe. So ingakho ke esebuyile uthi uyacela ukuthi nje ukwenze kube officially uyidivorce indoda yakhe emaphepheni kubhalwe ukuthi indoda inhliziyo yayo isastakile kuZuchina njengoba yayithanda uZuchina yena eqaleni ukuze buqhubeke lobudlelwane ophakathi kwethu koMthalane kanye koMthalane nathi oXabhashi. Indoda yami isukume ilwe ime ngeenyawo ithi uZuchina ngaqamba kanjani amangamangako because iqiniso mina sengiyalazi ukuthi uZuchina wekidnapwe indoda yakhe ayimithisile. Sikhuluma nje uyizalelile leyo ingane lo ndoda leyo. Wakhuluma kanjani Mangcobo manga wazi ukuthi uZuchina wemithi indoda yakhe kwakuyiyona emkidnaphile bekanendoda uzoshada nje nami uyazi ukuthi umithele enye indoda. Akhuluma umnyeni wami athi Mangcobo awumlanda uZuchina afika apiciza amabele njengamanje kubonakala ukuthi ubisi aliphumi na ngoba uZuchina umdlezane sikhuluma nje. Ngihlela lapha phansi ngiyayibuza le ndoda ngiyibuza futhi ngomoya opholile
ophansi, ngisho ngithi isigaxa sendaba. Kanti nithuli nendaba enkulu kanje ukuthi wena uyalazi udaba lokuthi uzuChina, usandaba usuthoyela udaba lokuthi uzuChina angimkidnephanga, laphuma iqiniso lokuthi angimkidnephanga. Ingakho wena zolo lokhu kade usuyisondeza kumina, usufuna ukuthi sibe close. It's because usuyazi ukuthi mina angisiyena le nyonga locabanga ukuthi ngiyona. Ingakho usuyisondeza, usufuna sisebenzele thu umshado wethu. Lalela la wena, weMthalane, Prince Mthalane, angihlangene mina. Ngizokudivorce kusasa lokusayo. Wena nozuChina nifanelene. Ningamaxoki namaphixiphixe nobabili. Ngicela ukukutshela ukuthi thatha lo zuChina wakho nishade. Lapho uMangcobo usebheke phansi ukuthola ukuthi uPrince iqiniso uyalazi. Ngamtshela ngathi ngizomove out, ngizohamba ngiyohlala ehotela. Ngikhathele ile mpilo yokungathandwa. Ngamtshela ngathi noMangcobo ungangifoneli futhi, ngiyalazi iqiniso lokuthi wena usiwuma wami. Yingakho kade ungitreata kanje sonke lesikhathi. Ungitreata ungenalo uthando. Always ubeka umntanakho uzuChina phambili. Mina ama-interest wami njengomuntu wabeka le emsileni. Ake ngempela ke bafethu, after ukuhlala isikhathi eside ehotela, ngagcine phela sengimtholile umaqondana wami. Kwakuyindoda eyayisponsor se project yethu. Lo ndoda bengihlezi sibonana naye ehotela, yazagcina isibekile amabili amathathu, only to find out ukuthi ile sponsor esasisponsorisha mina ngingazi all this time ukuthi ubani, because bekayindoda behind icompany, ngingakaze ngibone ubuso bakhe. Bekathumela abantu nje ekuyibona abasponsorishayo. Ayike ngicela ukuntshela usagcine sesishadileke, sesimove in together emzini wayo le ndoda. I-happiness bakwethu ibingabuzwa, ibihambe emoyeni, because ekugcineni kosuku ngayithola i-happiness yami. Ngarealize ukuthi sometimes it's always the best ukuthi uyichoose wena, because abazali bami bebeyichoose bona because bebefuna ukuthi bandise umcebo wabo. But at the end of the day, mina umcebo wasekhaya nomcebo wakoMthalane ubungasho lutho empilweni yami, because I managed ukuthi ngizakhele owami umcebo, ngizakhele eyami inkampani. Sometimes ukuvumela abantu bakuchuzela ukuthi impilo yakho uzoyiphila kanjani, uzoyiphila kanjani, ikona lokho okwenza ukuthi kube nama-emotions angcwatshiwe la ngaphakathi kuthina. Ngizoyibeka kanjalo-ke indaba yethu isiyolala iboneneke kwiseries yethu entsha elandelayo ezokubizwa ngokuthiwa iQueendom. Ngiyanithanda-ke kakhulu family, ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Buzz SA, siyanithanda kakhulu.